Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC Riwar Mingi Circle Pen Usla, kala penremjori usumbut Menteri Ramba Kajala uba Presiden Tunsong ubadiru hakajokopor, kumu MLA ka Pen Usla, halor kajingbom shimkya jong u wat haba geseng kala lej bani kendo, ya u hakalai polderik naitung, ba un shimkya lem halor kajingtrei torti, KNHI DCL ketika surok Shillong Dauki Tamabel, namar ki klembo iki dak ni simbol, ban pen i ki nu ki jaka ki bomlong shingan bagi kali kenyat, kebelawan ra ke jingja besngosi ha ke basan ngut ki mensiam brio ki la du e la ke jingem ha ke jinghap ke kali syaporiat na dum loin ke sing ke pen pau ke jing sngosi shika de e halor ke ni ke jingja bat ke le thuru bagji kendo bat uba preston ha ke lai phau tarik naitung ki la dap ban ai ke dur bat pen i ke jing ima ke jaka balahap ki ti san ngut ha ke ba ulakular ban shimkhya kumta ke sing ke pen remjur ye ku company NHI DCL bat ong bakam long ke batbet ban trei ya ke ni kam kumjuru kila penramjori UMLA kathan halor ke jingkran jong u bat aidau ba ke jinghap ke kali ba syong kite ki sangut syaporiat ke dei ba ke shimpas na ke weipat ke kali ke sing kala penpau belada ke sarkar kam shimkhya ya kani nakliang ke sing kan sai syong perkhat ya ki sienjam kumno ba kinle bat penpau baki kwa ban pendong ru da ke jingki Kum ke kanhun jong ka HYC Riwar Mingi Circle Pen Usla ngidap da ke sokia ban ngidap da ke sosi ka bakra holo ka tu ke jing du no e ki sangut ki mesim ba kodo kali ka jing hap jong kali te ki than an pen usla jing ko riat ra po ki than riat rangai dai gina galeng ka jungi kum kanhun ngidap da ke sokia ka be dei ba ke ni ka jingjia so ni na galeng ka jungi kum ni kwa ban ai ka kerwo jong ka jing snolem ba ka kubor jong ka jing ai mesim ki bahaya ngasem ki bladu gitu ki sangut ki mesim ko gudon ni ai nakling ka jongi kum kun nim don e ban ai teng isu ai ka continue ke ku do oblei nang donekat pat ka ying ngasem ben tian apding ni ka jingjia si ngatip pa da ka jing ke tin bri ngla manong ka jing subsi kalong ka bakrau syahdu kata ada ka bedi bakan ka jingjia mat kum ka ying tena kaling ka jongi kum kenu na ka bedi bakan ka jinglong jingman hi jong ka surok pen usaha jauki ke jing pentrei ke pentrei daga NHI DCL gane haka bagani ke serok na ka posh ke pon na kaling ke jungi kum ke kan hun ngimi syek mat empes ke ke jing ba dai ngiyo iru ba kidon shibun ki jing tu kende ki jing twa khande wa tan jungi na makadi ke jaka ke boli kiriat kiranya ki ti tan jungi nim das ke pher than ni ka tangi yo ke jing man hi jong ka jaka ta tang shusap la don ke jing tu kende de ke company ka de ban long usiar ba ka be de pentrei gane ka serok tangi la bu ka jing kerpat ru akalai po trik ubnai bandriu ngile gabai ya kaban ya kendu bad lokal MLA jungi iba Presiden Tunsong u badairu u deputy chief minister dan kalian ga jungi ku kanuni la ya kendu akalai po trik ubnai bandriu gitu hakato ka jaka bahap ke kali ka duro ngila ada phak si ba Presiden Tunsong min sa asya ki presu ngila ada phak ka dur si ngila ada pen iba kani ka jaka kala dan ka karena dia imah shisha, aduh, teka basusi kalau ngila kular bensipian dari balai pat kadang cia kaji susi. Akatoi ke jaka, akatoi ke spot ke bangila pani, tengi peremardor ika company NHI DCL bukan pat fit menteri kan kam. Kata kade ke menikong, ya agak ki engineer ku bang ya depong nadu dan ki engineer ki officer jangka NHI DCL kin pat fit menteri kan kam. Ni peremardor ya gade ka jingjia, pat ya ulokal MLA jangiru udang mening ngayu iya ke khobor wang kumno, bakadan kajing simpas juga kali tapi ni ka proof udan lang ne ulan kata ngau pan keren kata nama beli kadai ka jaka ka bang ngila pen siung ngidap da kasi suki ngen chua ba ka bang ngedu badu lokal MLA ru ngila bi ki la kotek bol ngala na kali jungi bunyo iki pai ba do shos nong katwan mi shakma dan pes kewi kijing ya damar beli yu iba ka kadai ka company ka sim ka bu pala ka jing betre ngila ada tip ka jaka jungi ka pala adai ka pala kebala long hukum tu ila so tu ndai balai parum syipkia tapi gade gawai akamat ka bangi kum ka kan huni misopia bat kata gade bat ka ba ka pon ka bakadu ka bangi kwa ban man keren du nakaling ka jongi kum ka kan hun min syong perkat kum nu ngila namar haki de gisi ki man wan nakaling ka jongi kum mina ya syong perkat ya ka bangin lek pan ya gedu begitu ki traying te lada ka don kam ya ka bangin pulong ya ka jinja ki rungin ngimpat la man raya ka tangi ya syong perkat namar ba ni hapan ate ka rai jongi ting lada silagi ka e ka nama ka nakaling ka jongi nakaling ka kan hu jingi kwa ban pulong ya ka jing ya ki lada ka jing ka pediam ban pensngewi ka movement banginam la syu ban pediang ban pendremi ka company ba yo lokal NLA chang yu palai banginam kwa syu ban jia ka jingja ka sosi nang ni syakmat tega katahi ke deka pa ni nali majikum halor ka jingwan kendu jam phi yo MLA jam phi pa Presiden Tunsong de ka lai po tarek wa ai kum nai phi ka jubab ka long ba wong ba sa simpia
kajing itu jing kalai ko trik pe kadai ka kapat kapoin apat kapor amal balai ka tu kajing kim pal kapor te ula kapor kalayai ula simkia tingi ai kublai ki brigane kamat lebat ka tu kamat padi ong gede ban bu ke kiskinal ki kumno ki sign mo ki symbol ki jaka badun jingma omdun tegmo yu la ka patai ko bola yu la jubab bi ginong chusnong girong basnong la jubab katai halor ka jing khang ga jam phi banyat kali kat kum kapor kalong ka bayat pet na ka ba ngam la ban ong ni kata te namal ba ting ting na yo dan ki pai ba dan ki ba ong ba hoi ka nga ka jing yo snyo junga te nak ki jing pet bana yes yo ka ja det no te na upai ba ong yo snyo bakam ja bet te ba ting ting na yo jing te ba ting ting men mit men yong ka kali high level ka ja truk masih ka lai bet kata ka di ka wai bi kata ka upai ba usah kan te ki truk high level bet ki ja kai kata apa kamu ayu let's say kadai kajing kambor jo ki ki beri badan kini ki smuggler ya kata apa nama maka